Good morning guys, welcome to my channel. Welcome to Matalom Native Philippines. Mauna itong buhaton guys, unsaon pagkuan onig process, unsaon pagbuas mga guide guys para makasudan guys. Kani siya guys kuan nara dyan niya lumot-lumot guys na yan iba kani kuan sila ganang guide nagagmay guys ba, pero kuan guys solid nila sa maluto na guys. Nauni guys yung sa wa pa sweldo guys, dira ko nanguha for kanang survival kay kuan man masudaan naman pagkaso gagmay pero solid na guys. Strategy ni guys para makasudaan kay mas kuan magnan napay kon guys o discarte ko guys para kung kuan ka mabuhay guys. Importante sa kuan kinabuhi guys, discarte ka para makuan mo ang damgo kuan nang ma-realize guys ugwa ka sudaan guys, muari ra kas baybayon para makasudan. Dapin guys kanang kuan nara kay nakit-an na kuan diskarte na para kuan di ka magutman. Ang importante sa kinabuhi guys, may diskarte ka para mas survive ka kay kuan man kung kinabuhi guys parang struggle sa high panalo kuan sa unin mo ito mo pa sa unin pag diskarte na kanang pinarong guys para kuan